ngingene ngekunivusela Mswati lamahle ngithi asihalasele inkosi yasezulwini sithumise Jesu ngemsebenzi wakhe lomuhle lasakawendi 11 laMswati sithi siyabonga Nkosi yelizulu siyabonga Jesu kusipha kunqoba usincobele live lethu sikhuluma selinaleyo breathe in selinaloko ukuthula lesikufunako nguwe kuphela longasipha kona siyabonga Jesu kusinika lelithuba lokuthi nyalo sihlale kahle sitihlele sitilungise siyabonga sincobile bazalwane sincobile physically sancoba na spiritually yebo ke umsebenzi usangakapheli usesemutho umsebenzi kepha iGuarantee ithi njengoba ngikhuluma ngingumprofeti wasemakathe ngithi live leMswati litawunqoba ngiyethemba kuyevakala all in all sithi bayethe Ingwenyama yemndeni waJuda amen ngendlule ke bazalwane ngithi angithumisele inkosi yaseSwatini ngithi lunwele loludze wena waphakathi lunwele loludze silosikhulu kwathi kwangathi simakathe angakugcina akubusise akwanzisele netinsuku tekuphila kulomhlaba egameni lika Jesu Kristu amen silosikhulu siyalibonga lelithuba leke ukuthi kushaya umoya kancane eSwatini lelithuba leli ke silosikhulu lekuthi nyalo uhlelembise tinto takho kahle ngidawuthi ngikhulumile kwaze kwaba kathathu ngathi uNkulunkulu wangibonisa silo inkosi Ingwenyama Mswati emva kwaleti inhlupheko leti ngayibona ivela inkosi icwebetela njengegolide ngabona nesihlalo sawo sebukhosi sima sicina ngikukhulumile khona lapha labanyendi bayakwati lokho ngambuta simakathe ngathi simakathe usho ukuthini na usho nje wathi simakathe ngiyabusimamisa lobukhosi baseSwatini ngiyabuqinisa ngiyethemba kuyevakala wathi inkosi ayinawuhlonishwa nje eSwatini kuphela kodwa emva kwalesi ivunguvungu lesi inkosi itawuthandwa kakhulu iphindze ihlonishwe emhlabeni wonke ngathi kungente kanjani simakathe lokho yathi inkosi yasezulwini kimi na ikhuluma nami kunetinto nje letimbalwa leti fanele itende Ingwenyama yaseSwatini leti tawenda ukuthi lokhu lengikhuluma ngako ukuthi ngayibona inkosi ngekwekamoya iphuma icwebetela njengeligolide uthi ke uNkulunkulu wasezulwini lokhu kungendeka nganayi indlela number 1 inkosi yona ifuna ngeke ngikhulume kakhulu ngalokho ukuthi ihlala ukuthi ipositiona ngasebenzisa emagama lasencwadzini yeMahubo 46 ngathi uthi Davide simakathe ungemandla ami nelidwala lami utholakala alusito ngedikhasta enhlupheko ngiyema lapho silosikhulu wena ngiyathemba uta understand that ngisho ukuthini number 2 yathi inkosi yasezulwini nayikhuluma nami kusenjetiswe simo lesikhona sebuphuya evene kufeza insandvo yaSathane therefore Ingwenyama kuze ingamniki Sathane lithuba again aka address ilesimo sepoverty eSwatini inkosi yasezulwini ke yangidwebela lo mlabalaba ukuthi kufanele kwenteke kanjani manje ke ngaloko ukuthi ngikhuluma lapha la sikhuluma khona ngeke ngisho kungafanele sengiyayicelela inkosi silosikhulu ngasho ngithi ngiyafisa kwangathi around you kungaba nebantu labahlakaniphile abambulelwe ngumoya waNkulunkulu labathathi thola labatawukhona ukunika bakukudwebela le plan yaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uthi yenda ini mina sengishito kanenti ngathi simakathe wasezulwini ukhulume nami wathi ngelilanga linye vo konke lokhu kungaphela lo msindo nje leselo siubone eSwatini ungaphela ngelilanga linye vo ngeaction leyodwa yeNgwenyama konke lokhu kungaphela ngiyethemba kuyevakala number 3 silosikhulu inkosi yasezulwini ingibonise yathi ngawakhuluma lamagama lawa yathi kunetimvu takho letilahlekile letingekho esibayeni wena ke silosikhulu uta understand that ngikhuluma ngani yathi inkosi yasezulwini nayikhuluma nami yathi leti timvu leti tingipoison kuwe ngoba khumbula silosikhulu baprofetile nalabanye bathi babona imbi kodwa mina ngafike ngashaya umkanja ngehlukanisa ngathi mina ngibone ema-terrorist because ngasho ngathi labantu 1 bebabetive bebeqhamuka number 2 ngasho ngalowo ukuthi lento beyi one sided bekuba ngibo laba attackako akusiso lesive bengasiyo imbi
imbi nje lebambene ngetihluthu uNkulunkulu ke wasezulwini ungibonisile wathi leti imvu takho letilahlekile la tikhona ngito leti tawuletha lembi lena yema terrorist ngiyethemba kuyevakala to terrorize the country silo sikhulu ke inkosi yasezulwini ithi kimi angathi lokho ukuthi ngingakutshela kanjani lendvo lena ngoba inkosi yasezulwini iyaveta lokho ukuthi shangathi wena ke ungaba ne counter strategy leta usilencer leta ustopha lokhu from happening at all ngiyethemba kuyavakala ukublock nje kungakendeki uvele nje ulibulale lelithumba lingakendeki nakhona lokho kulula kakhulu silo sikhulu inkosi yasezulwini ingivetele ukuthi ungakwenda kanjani ngigcine ngekuthi Ngwenyama naku lokunye inkosi yasezulwini ithi kimi silo sikhulu behlulekile njengoba ngasho behluleke futhi basatawuhluleka behlulekile sosikhulu ngikukhuluma lokho as a prophet of God angikhulumi ngoba ngijabulisa wena Ngwenyama noma ngijabulisa abani ngikhuluma as a prophet of God behlulekile sizathu ngakusho from the beginning ngathi ngibone isihlalo saseSwatini sicina konke leli bakushoko ukuthi uNkulunkulu ukuhlamukile uNkulunkulu kulahlile ngavele ngakusho from the beginning since since March April nangiqala kuvela la ngikhuluma enzalo ngavele ngakusho ngathi akusiko akuveli uNkulunkulu lokho uNkulunkulu umisile live laSwatini wangibonisa lona ngiyethemba kuyevakala ngithi silo sikhulu inkosi yasezulwini ithi kimi the target man kahle nguwe kufunwa wena lama buildings lawa la destroyako nalabantu labagcina balahlekelwa ngemphefumulo konke lokho akusiko is not the real target akufunwa kona kahle kufunwa wena angathi noma inkosi yangiva yini the target man nguwe silo sikhulu lo ngiyena afuna kwesuswa la ndleleni nguwe ithi inkosi yasezulwini ngikuqaphelise wena waphakathi ukuthi ungavami ukuvakashela ikakhulu lamave ase-Africa emave ase-Africa ungawathanzi ungawendi bangani bakho ungawavakasheli kakhulu ithi inkosi yasezulwini sitakubona naku lokwabonwa ngemashangane nga1987 labe bakhona ke bayakwati lokho ithi inkosi yasezulwini ngikuqaphelise silo sikhulu ukuthi iqaphele indlela yakho na utawuhamba nje uye emaveni mfumfuthisisa ukuthi kuhlobile yini nangabe kungakugqulisi ungahambi ungayi thumela boClio bakuyele ungayi la ufuna kuya khona hamba u100% sure ukuthi kuhlobile kuclean because nyalo lokutawendeka la ekhaya lembina ihluleka la khaya sekutawu ngoba vele the target is you sebata targeta ngaphandle silosikhulu ukhumbule ukuthi ubhekene na Goliath la ngiyethemba kuyevakala uma sikhuluma ngered dragon sikhuluma ngaGoliath bekayini eSwaziland ku red dragon kepha ke lokuhle ngawe silo sikhulu inkosi yasezulwini ingibonisile ukuthi thine sisive seMswati kanye nenkosi yawo sibambe simakathe kanzi la etisatako tibambe sathane ngoba tibambe idragon tibambe sathane ingako ke sitawuti ncoba ingako silive leMswati sitawunqoba ngiyethemba kuyevakala silo sikhulu ngicela lokho ukuthi uthi action leti into leti angathi ukuthi ngibani ngoba ngikude nala ngibonise yena uNkulunkulu lo around wena lo ngaba nalenhlakanipho lokuthi akutshele ukuthi yini lofuna ukuthi uyende lento leyo ungenda yona silo sikhulu utawube lesihlalo sebukhosi awukasiqiniseli wena kuphela kodwa utabe sosiqinisele ngisho nemakhosi latawuta emva kwakho atawugibela la esihlalweni sebukhosi kamalula atawukhanza wena sowubekele platform so usilungisile lesihlalo sebukhosi sesimelula agibele kamalula ahlale ngiyethemba kuyevakala ngicela kubonasa ngana into nayo indzaba ye pulpit of Africa uNkulunkulu uyikhulumile kimi lenzaba ye pulpit of Africa wathi iSwatini lokuthi ithiwe ipulpit of Africa abantu abaningi abayiconze akusiyo ukuthi ngoba sishubayela kakhulu akusiyo ngoba ukuthi mhlambe whatsoever reasons lebantu abacabangako njani uNkulunkulu ungibonise umhlolo wathi kimi uyayinaka inale coat of arms yaseSwatini ukuthi inelibhubesi nendlovukazi noma ke nendlovu angisebenzise igama leyo nendlovu ngathi mina ngiyakwadi lokho yaphindze inkosi yasezulwini yangikhumbuta yangibuyisela imali yakadzeni yaseSwatini yathi imali yakadzeni yaseSwatini beyibhalwe ukuthi God is our source bese yendlula ibhala ukuthi food first lenye ibhalwe ukuthi food first
lijahasiso lenye ithi food for all. Uthi ke Simakade kimi nangutshela nakangitshela silo sikhulu live laseSwatini walikhetha nqandi ngoba lona lihambisa Simakade phambili kuto tonke tintfo liyamglorifya nemakhosi alo letintfo lesikhuluma ngato atikaqalwa nguwesilo sikhulu inkosi Sobhuza ngiyo leyaqhamuka nabo food fest ngiyo leyaqhamuka na God is our source ngiyethemba kevakala ithi ke inkosi yasezulwini even i-constitution yale live laseSwatini ayikho ngetulu kwaNkulunkulu kanti kulamanye emave i-constitution ibhekiswe entsandweni yelinyenti ukuthi linyenti lifunani linyenti litsini anganoma ngiyevakala yini kuya ngaloko ukuthi lelinyenti litsini as long as lelinyenti livumalana noma ngabe kubi kangakanani emehlweni aSimakade the fact ukuthi lelive livumelene asengibekise njenge-abortion emave lamanyenti akuvumile lokho ngibekise ngako bo gay marriage dinengiso emehlweni kaNkulunkulu but emave lamanyenti kukhona why ngile mithetho yentsandvo yelinyenti ngiko ke Simakade athe kimi akayifuni intsandvo yelinyenti eSwatini kodwa yena ufuna inkululeko ngoba intsandvo yelinyenti is demon crafted yintfo yaSathane kanti ifreedom yintfo yaNkulunkulu ngoba abantu baNkulunkulu bakhululekile ngiyethemba kuyevakala uNkulunkulu ufuna abantu sive sakhe lesikhululekile hayi kodwa sive sakhe lesikampunzi idlemeni lesenta into ngekuthandza kahle ufuna Simakade ukuhamba phambili njengoba besolo enda yonke leminyaka eSwatini ukuthi kube uNkulunkulu lohambela lesive phambili kungafana kulamanye emave la ukuthi lesive silandzela ngemuva uNkulunkulu ulandzela ngemuva lesive siyatendela nango ke lo mehluko ingako ke manje iBhayibheli ngingako kuvela lendzawo ukuthi siyipulpit akushiko lokunye loku secret noma lokunjani abantu batawucabanga ba confident no it's not like that it's because we put God first that's the only reason we put God first ngiyathemba kuyevakala ngishaye ngimise le ngithi ngiyabuya masinyane ngiletha part 2 ngicontinue ngichubekisela khona la ngigcine khona inkosi nibusise amen.